Dakle, nastavljamo dalje sa objašnjenjem kako utjecati na naš um da on prestane blokirati kisik, a da u isto vrijeme nismo ponovno potisnuli našu traumu i da ona ponovno ne bi uzrokovala blokadu kisika. Znači, samo ozdravljenje je kao dosta većina ostalih mističnih moći. Oni su urođeni nama u tijelu i umu. Svako ljudsko biće kao govor, plivanje, vožnja biciklom, pisanje, pjevanje, sviranje nekih instrumenta. Svako od nas to ima urođeno i svako od nas to može do određene mjere razviti. Čak kompletno netalentirana osoba za glazbu, ako se dobro trudi, naučit će barem ono osnovno svirati neki instrument. I tako vidimo recimo ovdje u našem društvu za svjesnost Krišne. Ima bakta koji stvarno super sviraju, a ima puno onih koji ne znaju baš svirati, ali ipak nauče barem u osnovnoj mjeri onda nakon 5-10 godina osoba stvarno super svira. Dovoljno dobro da bi neko rekao wow, super. Tako isto i mi, iako nam se može činiti da nemamo talenta za psihologiju i razumijevanje ovih stvari, mudrosti, filozofiju i tako dalje. Možda, mislim, ja sam jednostavan, ja volim tako više fizičke stvari, ne razumijem ja to. Zapravo svako od nas to može razviti. Ali postoje dva pravila. Postoje dva pravila koja osiguravaju da se naša moć samoiscjeljenja, da se probudi. Prvo pravilo je prihvaćanje odgovornosti. I to 100%. Što to znači? To znači da sve što nam se događa u našem umu i našem tijelu je naša odgovornost, ne odgovornost neke druge osobe ili situacije u kojoj se nalazimo. A to isto tako znači da nam neko priđe i kaže nešto uvredljivo, nešto neistinito, nešto grubo, neprimjereno. I mi se zbog toga uznemirimo i kažemo, pa kako se neću uznemiriti, vidi što mi radi. A ako na taj način razmišljamo, mi se nalazimo u mentalitetu žrtve i ništa od naše moći samoozdravljenja. Mi moramo biti gazda u svojoj vlastite kući, da tako kažem. Znači imati regulaciju na našim mislima i emocijama, u protivno ako nemamo to, a o tome ćemo više sutra govoriti, dakle drugi nivo, kako stvarno regulirati te stvari da nas naše emocije ne prevare, da nas ne povuku za nos svaki put. I da ne bi rekli, jadan ja, ili ja to ne mogu, ili ovo je prejako za mene, i tako dalje. Dakle, moramo preuzeti odgovornost za to kako se osjećamo, za to kako interpretiramo ovaj svijet. I onda, kroz Bhakti jogu se članovi uče, kad idemo vani distribuirati knjige ili propovijedati, onda kao jehovni svjedoci svašta doživljavamo. I ljudi znaju otvoriti vrata i opsovati nas i čak fizički nas napasti. I kada bi Bhakta na svaku tu reagirao sa povredom, ne bi više nikad izlazio van. To bi bio prvi i zadnji put da ide van i prodavati knjige. Tako mi uvijek moramo sve doživljati, onda se Bhakta uči, kad je neko negativan prema tebi, gledaj to kao refleksiju svog vlastitog odnosa prema Bogu i prema samom sebi. I onda više ne gledamo druge ljude, ne doživljamo to što nam rade osobno. Kao on mene povrijeđuje. Ne, to samo reflektira zapravo sliku tvog vlastitog uma. Onda je to kompletno drugi pogled na sve. To je prihvaćanje odgovornosti. Jer ako ne prihvatimo odgovornost, recimo, ako se ja sad grub prema nekome i ta osoba kaže, ali bar si ti krivo 1% barem za moje osjećaje. Onda bi ja rekao ovako, ok, ja ću biti odgovoran za one stvari koje su u mom vlasništvu. Kao na primjer moj auto. Neće Temple platiti ako se ga ja krivo parkirao i odnese ga pauk ili mi dođe kazna. Zašto? Zato što je na moje ime. Neće stajati, Hare Krishna Haram, tu je bio auto kraj Hare Krishna Haram, nek Hare Krishna Haram plati kaznu. No, znači gleda ko je vlasnik, on je vlasnik, njegov je auto, on s tim autom može raditi što hoće, može ga prodati, može ga uništiti, može ga pokloniti. To je njegovo. I stoga on snosi odgovornost. Tako isto recimo, kada bi neko rekao, ali barem 1% si ti kriv. Ja bih rekao, ok, ja ću prihvatiti odgovornost, ali mi daj taj 1% emocija na mene. Znači, daj mi, to je moje. Kako će nam neko dati emocije?
kako da se spojimo cijevi nekako, pa da nam pretoči te kemikalije. Tako da, pošto nam niko ne može dati svoje emocije, čak i one za koje mi vjerujemo da je druga osoba uzrokovala, pošto nam niko ne može dati to, mi ne možemo prihvatiti odgovornost za to. Čak i da želimo prihvatiti odgovornost, kako ćemo? Neko je ljudi kaže, ti si odgovoran, popravi ovo. Što ćemo mi napraviti? Ne možemo igrati klauna pred tom osobom plesati, ali konačno je fokus te osobe koje određuje kako će biti emotivno stanje. Tako da, to je ono što moramo prihvatiti. Drugo, isto tako, ako se neko osjeća depresivno zato što nema novaca dugo vremena ili je bolestan i tako dalje, opet to je neodgovornost. Mi moramo reći, ne, moje stanje je ono što ja proizvodim. Ja ovo proizvodim. I ako ja proizvodim, ja mogu i prestati proizvoditi, odnosno proizvoditi nešto drugo. Prema tome moja odgovornost. Drugo pravilo je naučiti voljeti sebe. I kroz svede znamo da mi smo zaboravili. Dakle, nije da ne znamo, da to nikad nismo imali, mi smo zaboravili. Prema tome treba se ponovno podsjetiti. Znači, to je podsjetnik, da se ponovno naučimo. Voljeti, ovdje ne govorimo o uvjetovanoj kemijskoj ljubavi. Ako ima dopamina, serotonina i melatonina, onda ja volim. Ako toga nema, onda ne volim. Tako je romantična ljubav. Danas možemo obožavati neku osobu, sutra je možemo mrziti samo zbog krivog pogleda, zbog krive riječi, kompletno se promijeni kemikalija u tijelu. A to je uvjetovana ljubav i zapravo nije ljubav. Naziva se kama, odnosno požuda, znači želja tijela. Voljeti, prvi simptom prave ljubavi, da li netko zna? Prvi simptom prave ljubavi, one neuvjetovane, neograničene ljubavi, je prihvaćanje. Znači, prihvatiti. Prihvatiti tako kako je. To je prava ljubav. Nema uvjeta. Kad budeš dobar, onda te volim. Kad obriješ se i našminkaš, onda te volim. Kad izgubiš 20 kila, onda te volim. Nema kakvih uvjeta. Znači, to je potpuno prihvaćanje. Sebe, ovo je malo lakše objašnjavati baktama. Ne znam da li ima ovdje neko ko nije nikad, ima neko ovdje ko nikad nije čitao Vede, knjige. Znači, svi ste meni više upućeni, super. Znamo da naše jastvo, naša osobnost se ne odnosi na tijelo. Mi nismo ovo tijelo, mi nismo ni ovaj um. Razlog zašto to nismo, zato što postoji univerzalno pravilo da se promatrač razlikuje od promatranog. Ovo je promatrač, ovo je promatrano. To su uvijek dva različita pojma. Onaj koji promatra nije ono što promatra. To je apsolutna razlika. Nikad promatrač i promatrano ne mogu biti jedno te isto. Samo jedna osoba to može biti. Krišna, odnosno Bog. On je sve, tako i promatrač i promatrano. Mi nismo. I stoga, ako možemo promatrati svoje tijelo, kao što možemo, odraz u ogledalu možemo vidjeti, znači mi nismo tijelo. Tijelo je promatrano, mi smo promatrač. Onda možemo primijetiti svoje misli, non stop zuje, emocije, vidite kako se osjećam. Pogledaj, malo prije sam se osjećao prestrašeno, sad se osjećam dobro. A imao sam novu emociju, sad imam ovu. Vidim da ovako razmišljam, sad razmišljam ovako. Promatramo kao vlakove, jel? On se izmijenjuju, znači emocije su promatrano, mi smo promatrač, postoji razlika. Na taj način, jedno što se možemo poistovjetiti je uloga promatrača. Ja, onaj koji promatra. To je jedino što smo mi. Sada mi svoje jastvo ne poznajemo. Ili ne poznajemo dovoljno. Znati teoretski šta mi jesmo, duhovna duša, vječni čestica Krišna, to je sve samo teoretski. Znati to u praksi znači stvarno osjetiti. Sada, dok ne znamo, kakav imamo odnos prema nepoznatom? Prema nepoznatim stvarima. Recimo, neko vas dovede usred noći u nepoznato mjesto, u nepoznatu kuću i želi vas odvesti u sobu u kojoj nema svjetla, u kojoj ne znate čega ima. Hoćete biti neutralni prema tome? Strah. Odbojnost, odbijanje. Stoga, onaj ko ne zna sebe, ne može voljeti sebe. To je aksiomatski. Stoga, ne moramo se mi truditi da mrzimo sebe. To je aksiomatski. Mi ne volimo sebe jer se ne poznajemo. Ne da ne volimo, nego se bojimo sebe. I onda smo rekli, kad se dugo vremena bojimo nečega, onda to počnemo mrziti, počnemo bijes prema tome. Tako vidimo kad se uništavamo lošim životom, na taj način manifestiramo bijes prema sebi zato što se ne poznajemo i zato što se bojimo samog sebe. Tako,
Ako ova dva pravila ne ispunjavamo kako treba, naša moć samozdravljenja će biti blokirana, odnosno neće se pravilno moći manifestirati. Tako da su ovo stvari prve o kojima trebamo voditi računa. I kroz prvu knjigu i drugu knjigu sam napisao dosta o tome na koji način možemo pravilno ispunjavati ova pravila, zaista voljeti sebi kako se to radi. Ok, sad idemo na samu tehniku. Recimo da ova dva pravila, da se njih držimo, da ih slijedimo. I, dakle, to bi trebalo pokazati u praktičnom životu. Ako voliš sebe, nećeš nikad se fokusirati na stvari koje su negativne. Naprimjer, ponekad je strah koristan. Vidimo dijete, recimo, ide prema balkonu bez ograde. Sigurno neće pomoći ako kažemo: o drago dijete, ti si vječna duša, ja te toliko volim, ode dijete već niz balkona. Ali ako se skočimo sa stolice i dreknemo, možda će dijete stati ili će neko nešto napraviti. Imat ćemo više adrenalina da se zaletimo, da gurnemo sve oko sebe i da zgrabimo to dijete. Tako, nije strah bez veze, nije tjeskoba bez veze. Bog je i to stvorio i to ima svoju funkciju. Ali to se koristi samo u ekstremnim situacijama. I koristi se, ne igra se ta uloga, nek se samo koristi. Kao što ćemo nekada, znate ono kad vidite dvoje male djece kako jedan zlostavlja ovog drugoga, onako ga čupa ga za kosu sve ovo jela. I onda mi onako, recimo stojimo i gledamo, majka i otac i sad kaže, recimo majka, pa sad. Ej, ti tamo, da te slučajno nisam vidjela, jedno dijete ovako, onda mi onako. Znači, nismo da se ljutimo, nego koristimo kao emociju ljutnje da bi upozorili dijete, ali mi stvarno u srcu to nemamo i to će dijete osjetiti. Ok, znači, ako smo ovo prihvatili, sad ide dakle, sama tehnika. Tehnika se sastoji u tome da mi stimuliramo točke u tijelu kuda se provlače ova informacija iz podsvijesti u naš mozak, zbog čega naš mozak i blokira kisik. On dobiva informaciju, loše, negativne informacije. I sada te informacije kuda one putuju? Krvlju? Ne. Oni putuju nadijima, ako ste u Ayurvedi učili, za nadije, energetske meridijani u akupresuri i akupunkturi. Ima ih preko 300 u tijelu, posvuda. I svaki od njih je povezan sa određenim dijelom tijela koji luči određene kemijske supstance. I tako, danas ćemo govoriti o 10 osnovnih, ja ću vam pokazati 10 osnovnih. I tehnike koje se ovdje koriste su EFT, NLP i hipnoza. Ja također koristim i samospoznaju kao dio bhakti joge, a o tome ćemo više sutra govoriti. EFT je Emotional Freedom Technique, to možete naći na internetu, tehnika emotivne slobode. Ovo je neurolingvističko programiranje i hipnoza je utjecaj na samog sebe, to ćemo vidjeti kako se radi. Dakle, to je kombinacija svih tehnika. Nije samo jedna tehnika, nisu dvije tehnike, nego to kombinacija. I sve one tehnike koje su paralelne sa ovim, koje su slične, mogu se primjenjivati. Znači imamo PEAT tehniku, imamo Theta Healing i tako razne moderne danas. Ho'oponopono, čuli ste vjerojatno te stvari. Znači ima dosta toga danas koje je kompletno paralelno sa ovim. Sad ću vam dakle pokazati točke, a umjesto da ih piše, ne bude da ih pokažem. Znači 10 točaka koji su povezani s našim unutarnjim organima. Oni su zaslužni za većinu emocija koje mi obično osjećamo. Tjeskoba, nesigurnost, strah, odbačenost, osjećaj niže vrijednosti itd. Prva točka je oštrica dlana. Evo tu je. I sa dva prsta jedne ruke mi idemo ovako tapati. U akupresuri bi se ona masirala na ovaj način. Sa ovim tapkanjem malo je dinamičnije, malo se više angažira naše tijelo, lakše obratimo pažnju. Sa masiranjem možemo i zaspati, sa tapkanjem ćemo teže zaspati. Dva prsta, da. Nije bitno koji su prsti, znači možemo i ovu stranu ruke, i ovu ruku, i ovu ruku, i možemo i ovako u isto vrijeme ako želimo. Znači bitno je stimulirati te točke. Onda imamo vrh glave, to je druga točka. Stimulacija za kaj? Molim? A zašto je ova stimulacija za dankošu?
A ovo se odnosi na naša crijeva, da. Da, ali nećemo o tome govoriti. To ima opisano na internetu cijelu tabelu koji što, jer ono što se dogodi je da ljudi traže točku za koju oni misle da uzrokuje emociju, ali krivo odrede i onda se samo tapkaju na jednu sa krivom vizijom u glavi. Poanta je da treba sve točke pokriti i onda neće biti nikakvih problema. Ali nema strogih pravila, kao kod mantranja, ni kod ovoga nema strogih pravila. Znači, možemo se tapkati dugo na jednu točku, možemo kratko 5-6 sekundi, možemo na jednu ruku, na drugu, na oba dvije, potpuno svejedno. Onda imamo dakle, ovdje, onda ova je treća točka između obrva, treće oko. Onda idemo sa strane ovdje, ova arkada, kost, ne sljepočnica, nego kost ovdje, onda se ovako tapkamo. Možemo samo jednu stranu. Onda ispod oka, cijela ova kost ovdje, znači ovako se tapkamo. I ja ovo zaokružim kao jednu cijelinu, znači možemo se ovako tapkati, po cijele ovo. Onda imamo ispod nosa, ispod donje usne. Onda imamo ključnu kost, ovdje sredina, cijelim dana. Također možete, ključna kost dakle ide od tu do ramena i uz nju često zna biti neka senzitivna točka, kad malo stisnemo, osjetimo bol, onda se možemo na to tapkati. Ako nema nešto posebno, onda ćemo samo ovako u sredini. Onda imamo pazuh, ali ne pazuh, nego ispod pazuha na 4-5 cm, tu gdje ženama je tamo grudi ovako počinje, ali ovdje na rubu. Na to se tapkamo, jednu i drugu stranu. I onda imamo pulsnu točku, znači ovako stišćemo puls. To su dvije točke, jedna ovdje. Tako da ispada kao da je 11, ali ovo se pretvara u jednu točku. Ako želite ovo u isto vrijeme, možete ovako raditi. I onda na kraju ova točka, duboko se uzdahne, dakle ovaj pranajamički uzdah kroz nos, protrbuh, pluća, zadržimo, ali ne napeto, nego opušteno, tako isto ispustimo zrak i kažemo mir. To je glavna instrukcija koju kažemo svom tijelu mir. Ako želimo mir, ne uznemiranost, nego mir. I to je jedan krug tapkanja. To je vrlo jednostavno. Krećemo dalje. Dakle, to je jedan krug. Koliko krugova? Koliko god želimo. Ovdje ne. Molim? Ovdje ne. Ima još točaka. Ima ovdje, tu, ima ovdje, ali o tome ćemo na nekim drugim predavanjima, radionicama tapkanja. Za sad je ovo sasvim dovoljno. Ja sam vidio da 99% ljudi riješi svoje probleme sa samo ovim točkama. Ali naravno ima ih i više, kažem preko 300 tijela. Ovo su neke osnovne. Ok, sad znamo kako se tapkanje radi. Sad idemo na sam proces. Što treba napraviti? Prvi korak je identificirati problem. Koji je moj problem? I onda ćemo ići u identifikaciju. Što je ono što trenutno osjećam? Problem može biti fizička bol i problem može biti emocija. Ali uvijek treba, čak i ako imamo fizičku bol, trebamo tražiti emociju koja stoji. Znači emocija je najvažnija. Znači odredimo emociju, recimo boli me glava, ok, to nam je jasno, da to nam treba nego sekunda razmišljanja, boli me glava. I kako se zbog toga osjećam? To je ono što moramo u tim trenucima kad nam se najmanje o tome razmišlja, baš ići vidjeti kako se osjećam, bespomoćno, ljuto, jadno, nesigurno itd. I zamijenimo problem sa emocijom. Koji je moj problem? Ljutnja, nesigurnost, bol u glavi itd. Drugi je staviti taj problem na skalu od 0 do 10. Koliko je ovo intenzivno? 0 ne osjećam, 10 ne mogu jedva izdržati. To je naša mjera, mi sami odredimo koliko je. Ako nismo sigurni, prilike, recimo da je 5. Zašto? Zato što ćemo tokom tapkanja morati provjeriti svaki put da vidimo da li ide gore, da li ostaje na istom ili pada dolje. Jer to sve govori o tome da li radimo dobro. Znači stavimo na skalu i bol i emociju. Znači bol ili stanje tijela i emociju. Stavimo na skalu, čisto je odredimo, možemo zapisati. Ljutnja, 5. Glavobolja, 7. Tako nešto. Onda treći ide tapkanje, koje smo pokazali. Četvrto ide provjera skala.
I peto tapkanje do nule. Drugi riječ, tapkamo se i provjeravamo skalu dok god ne istapkamo to sve do nule. Znači tapkamo dok ne vidimo, ne osjećam više to. I tu smo završili s tapkanjem, stvar je riješen recimo. Mogu nešto pitati, da li se i ovdje pravi ova tehnika kao kod NLP ili kod tetake gdje imamo kinestetični test, kineziologiju? Može, to je već napredni dio, možemo sa rukom ovako ili sa nekim, ja to radim psihoanalizom, ja postavim pitanje i vidim kako osoba odgovara. Tako da sa tijelom ne moram puno ni raditi, ali to je onako više zabavno za ljude da vidi kako zapravo tijelo samo reagira na laž, na negativnu emociju i slične stvari. Tako, to je već malo onako dodatak se, zato kažem, što god da funkcionira s tim, što god da se pokaže ispravnim, slobodno dodajte uz ovo sve. Dakle, ovo je kako se radi, znači prvo, problem tu nam može oduzeti 10 sekundi uvek glave, 15, znači dok skužimo koja je emocija, stavimo na skalu isto par sekundi, tapkamo se, napravimo jedan krug, 2 kruga i onda provjerimo skalu koliko je, onda idemo opet, provjerimo skalu, idemo opet, provjerimo skalu, dok nam dođe do nove. Vrlo jednostavno. Sada, ono što je zapravo najvažnije od svega je šta govoriti sebi. Jel mogu na ovom dijelu isto pisati? Mogu, ja mogu. Dakle, najvažniji dio svega je to što govorimo sebi. Za vrijeme tapkanja moramo nešto izgovarati na glas. Na glas, to je jako važno. I to su takozvane afirmacije, molitve, mantre, kako god to hoćemo zoviti. Prva afirmacija ide ovako. Iako ja imam ovaj problem, a rekli smo da problem treba pretvoriti u konkretnu bolnu emociju, ja ipak sebe prihvaćam i volim duboko i potpuno. Ovakvog kakav jesu. Sad što znači ova afirmacija? Iako ja imam ovaj problem, to je ovo ovdje prihvaćanje odgovornosti. Ja ga imam, ja ga stvaram. Ovo ja proizvodim. To je moje. Ali ako ga ja proizvodim, onda sam mazohista. Znači ne volim sebe. Iako izgleda da ne volim sebe, mi idemo u kontru. Ja ipak sebe prihvaćam i volim ovako kakav jesam. Ovakav jadan i nikakav i pun bolova i neuspješan i bespomoćan i žalostan. I tako dalje. Upravo ono što ne želimo prihvatiti. Ja recimo nemam novce. Kako da prihvatim sebe bez novaca? Zašto da to prihvatim? Ja želim imati novce. I baš zato što ne prihvaćamo sebe, da smo siromašni, ne prihvaćamo da je to istina, odnosno ne želimo prihvatiti tu istinu, ali potiskujemo problem i on uvijek se vraća nas. Znači, ovo ne moramo mi osjetiti odmah. Ovo će biti laž. Znači, iako ja imam svo ovu komu, ja ipak sebe volim i prihvaćam. Srce će reći ne, ali nema veze, mi unatoč tome idemo kontra. Kao što naš um i ego sigurno ne žele na početku duhovnog života toliko mantri i toliko pročišćenja. On želi možda jedan krug i onda na spavanje. Ali vremenom razvije ukus za to, promijeni se, pročisti se i tako dalje. Mi na početku moramo tu i tamo malo pogurnuti ga, neka će ići lako, neka će ići teško. Tako isto, dok ne osjetimo stvarno da unatoč tome što ja sad doživljavam, ja ipak sebe prihvaćam i volim ovako kakav jesam. Duboko i potpuno. Znači, ne mora se moja situacija uopće promijeniti. Ja sebe prihvaćam. Imam tumor na mozgu i mogu sutra napustiti tijelo, ja sebe prihvaćam. Prihvaćam da je to to. Da je to ono u što sam se ja uvalio. Ili ja sam se uvalio to, prema tome sad prihvaćam. I znači možemo se tapkati na taj način. Recimo otkrijemo da imamo ljutnju, onda ćemo reći
I ako ja imam ovu ljutnju, jako sam ljut i užasno sam ljut, ja ipak sebe volim i prihvaćam ovako kako jesam. Ljutog i nikakvog bezveznog. Ali svejedno ja sebe prihvaćam, iako i nije drugi odabir. Ja sam to što jesam u ovom momentu i ja prihvaćam to, slažem se s tim. Mir. I onda možemo odmah provjeriti kolika je sad ta ljutnja na skali, da li je veća ili manja. Ako je manja, super, dobro smo koraku. Isto ako je veća, isto smo na dobrom putu. Jer onda uznemirujemo i on se pokušava braniti. Kad to se vidi da mi ulazimo unutra, on će poslati još veće količine ovoga. Samo da nam kaže, nemoj ovo raditi, ovo nije dobro. Ok, druga afirmacija je kad osjetimo, znači ovo možemo par krugova ponavljati, kad osjetimo da smo prihvatili to, da smo se saživili sa tom afirmacijom. Druga afirmacija je ovaj problem. Drugim riječima, izgovarati na glas ime emocije ili stanja koje nas smeta. I onda ćemo reći ljutnja. Ja imam ljutnju, ova ljutnja. I onda možemo razmisliti gdje osjećamo ljutnju. Evo tu osjećamo bol ili osjećam ljutnju ovdje ili strah. Dakle, na raznim dijelovima tijela možemo osjetiti razne emocije. Recimo, kad neko mi kaže da se osjeća recimo odbačeno, onda ja kažem gdje osjećaš to? Kako znaš da osjećaš to? Onda mi kaže tu ili u grlu. Znate kad se emocija tu zna stegnuti, ovdje, tu, u raznim dijelovima tijela, ramena znaju isto, leđa. To je sve emotivna reakcija. I ono što mi radimo s tim, zovemo ga van. Ajde, hoću te osjetiti. Hoću te osjetiti. I bol, i negativnu emociju. Znači, na početku izgleda kao da radimo negativne stvari, ali zapravo mi osvješćujemo, dovodimo svojom voljom u svijest ono što ne želi doći u svijest. I normalno da će biti otpora, a zato služi tapkanje da nam olakša to. Tapkanje neutralizira protok informacija kroz ove kanale i mi smo u stanju suočiti se sa negativnim emocijama bez da nas to rasturi kompletno, bez da doživimo živčani slom. Tome služi tapkanje, to je samo štap. Mi sve ostalo radimo u umu. Treće, kad vidimo da se ovo smanjilo praktički do nule, da ide već do kraja, da ono odlazi, onda kažemo otpuštam i oslobađam. Ovaj problem. To kažemo svom tijelu da nam više nije potreban taj štit. Nije potrebno više da me štitiš od moje emocije, ja sam sad spreman suočiti se sa tim u potpunosti. A moramo biti skroz uvjereni u to. Znači, ove prve dvije afirmacije nas dovedu do tog uvjerenja da se mi možemo suočiti s tim i onda kažemo svom tijelu, ok, sad mi više ova glavobolja ne treba. Sad mi više ova ljutnja ne treba. Dovoljno da samo to kažemo. I uporno to ponavljamo i u jednom momentu tijelo posluša. Kaže, ok, doslovno tako, samo ne osjetimo, nema ga. I onda ono što doživimo tu, doživimo osobnu pobjedu i nadmoć nad materijom, nad materijalnim tijelom, nad umom i tijelom. I onda se uvjerimo, wow, pa ja to mogu, wow, pa ovo je moguće. I tek onda dolazi pitanje kako sad ovo napraviti što bolje, što brže, što kvalitetnije, možda nekom drugom pomoći. Tu dolazi druga knjiga. I sutrašnje predavanje. A sada bi demonstrirao na nekome kako se radi, pa me zanima da li ima među vama nekog koga trenutno nešto boli. Što? Da vidimo koga se... Da čujem šta je. Prsa te boli, luče. Koliko dugo već? Dosta dugo, jel? Ok, možemo probati. Ja ne garantiram nikakve rezultate, jer to je samo ozdravljenje, nego ovo je više demonstracija, pa ćemo vidjeti šta će se dogoditi, jel? Može jedna stolica tamo? Hvala. Evo, tu sjedni, ja ću tu. Ok, sad vas samo molim za još malo pažnje. Malo bi blizu pažnje. Znači ovako, prvo idemo, rekli smo, identificirati koji je problem. Znači imaš bol u plućima. Gdje? Na prsima?
Srce. Imaš bol baš. I da li osjećaš sada? Da. Znači imamo bol. Kolika je ona na skali? Koliko bi ti rekla da je ona sada? 5. 5. Okay. Kako se zbog toga osjećaš? Da li možeš vidjeti emociju koja je zbog toga tu? Boli me srce i zbog toga se osjećam? Slabo. Slabo, ok. Loše, da? Ja. To je generalni naziv. Kako se zove ta emocija loša? Je li strah? Strah, pa žalost. I žalost. Tuga? Je li tuga ili tuga? Strah. Šta još? Zamisli da ti neko kaže to bol ćeš morat podnositi do kraja života. Koja bi ti se emocija javila na takvu vijest? Što ti misliš? Kad bi, da ono nema pomoći, da će biti samo gore i gore. Kako bi se osjećala? Slabo. Isto ovako, no? Je li još neka emocija? Strah i tuga. Je li to ono što baš osjećaš? Ok. Kolika bi bila na skalu? Kada bi čula tu vijest? Koliko? 10. Znači ćemo 10. Samo malo tiše. Jednu ruku. Samo jednu. Sad ja ću te tapkati i ti ponavljaj ovo što ja kažem. Ako ti postavim pitanje, odgovori ga, ali odgovori ga baš ono što ti misliš da bi vjerojatno, ili ono što osjećaš, znači, nemoj sa razumom, sa inteligencijom, nek sa srcem. Iako ja imam ovu bol, možeš na slovenski, ne? I teško mi zbog toga, tužna sam, žalostna sam, strah. Ja, bez obzira na to, ja sebe prihvaćam. Tako kako je. Bez obzira na sve. Bez obzira na sve. Iako me boli Iako me boli i žalosna sam, i žalosna sam, ja sebe volim ja sebe volim ovako kako jesam. ovako kakav jesam. Duboko i potpuno. Duboko i potpuno. Bez obzira na sve. Bez obzira na sve. Odahni. I sad izbaci van tu traumu. Znači, kada udahnemo kisik koji nam je potreban za olakšanje, a izbacimo vani sve što god je negativno, što mi vizualiziramo negativno u tom momentu. To je više kao vježba kad udahnem i izdahnem. Ok. Još uvijek me boli. Još uvijek sam u strahu. Još uvijek sam žalostan. Ali bez obzira na to. Ja prihvaćam sebe ovako kako sam. Duboko i potpuno. Okay. Sad se koncentriraj na tu bolu koja je u srcu, opusti ruku. Koncentriraj se samo na to, diši duboko i samo obraćaj pažnju na tu bolu. Ne moraš dizati brzo, nego onako opuštena, ali punim plućima. Fokusiraj se na tu bolu, osjeti je, pokaži prstom gdje je. Okay. Sad zapamti jednu stvar, da ti stvaraš tu bol. To je nešto što ti radiš. Ti zapravo natežeš i grčiš svoje srce. I onda te ono boli. Sad dok dišeš, u svom umu, kaži svom tijelu da prestane grčiti. I da prestane boliti. Da prestane sa tom boli. Da više ti ne treba to. I svaki put kad izdahneš, kao da izbaciš tu negativnu bol i taj strah. Ti zbog svog straha i žalosti imaš bolove u srcu. Probaj. Sem bila na vseh pregledih, pa so vsi super. Ja, normalno. Zato je to od uma. Ja? Ok, znači fokusiraj se na tu bol i probaj opustiti sva pluća. Probaj opustiti ovaj dio tijela. Jednostavno opusti, diši normalno i vrati pažnju na ovaj dio tijela da ti je skroz opušten, bez nekog velikog napora. Jednostavno se nemoj više krčiti i kaže, opuštam i oslobađam strah. Opuštam i oslobađam. Opuštam sav strah. Opuštam sav strah. Sve moje traume. Sve moje žalosti. Svu moju tugu.
Sve to otpuštam. Više mi ne treba. Ok, sad se opusti. Sad probaj ne očekivati više bolove, nego normalno sjedni i sad mi kaži kolika je bol, da li se povećala, da li se smanjila ili na istome. Malo manje, ja? Koliko je? Bilo je 5, sad je? 4, ok. I onda napravimo ovako, prekrižimo 5, stavimo 4. Ovaj strah i tuga zbog te boli, da su još uvijek 10. Da li osjećaš taj strah? Onako. Zdaj ga ne chce biti tukaj. Ne osjećaš? Zdaj se mi zelo smešno zdi. Da, sam dosta smiješno. Ok, idemo dalje. Znači ovako, opusti ruku. Sad ovako kaže, još uvijek imam 4. Još uvijek imam 4. To znači To znači da ja još uvijek želim tu bol. da ja još uvijek želim to bol. Jer ovo je bol koju ja stvaram. Ovo je bol koju ja stvaram. I pošto je tu, I pošto je tu, to znači da je ja želim. to znači da je ja želim. A sad moje pitanje tebi, da li ti želiš ovu bol? Ne. Sigurno? Ne. Ali što ćeš kad bol ode? Kako ćeš se onda osjećati? Super. Kako je to super? Ja. Opiši mi to. Je brez bolečine fajn dušno. Kako je još? Opušteno? Ja. Sretno? Sproščeno, srečno, zadovoljno. Zadovoljno? Okay. Znači opuštena, sretna, zadovoljna, bezbrižna. Udahni duboko. I kaže, otpuštam i oslobađam sve moje negativne traume. Sve moje negativne misli. Više mi ne trebaju. Više mi ne trebaju. Ja dišem bez problema. Ja dišem bez problema. Moje srce radi bez problema. Moje srce radi bez problema. Ja volim sebe. Ja volim sebe. I prihvaćam sebe. Prihvaćam sebe. Točno ovako kako jesam. Točno ovako kako jesam. E sad ovako, kaži svojoj boli i svojoj patnji koja je bila tu, kaži im hvala ti, Hvala ti. oprosti mi, Oprosti mi. ja te volim. Ja te volim. Jel moraš voljeti i strah? On je tu bio zbog određenog razloga. I bol je isto nešto što moraš voljeti. Znači sad kaži svojoj boli, ja te volim. Ja te volim. Hvala ti. Hvala ti. Što si me štitila? Što si me štitila. Ali sad te više ne treba. A sad te više ne treba. Tako možeš ići. Tako možeš ići. Udahni duboko, izbaci se to van, kroz nos izbaci se to neko. Sad opusti svaki slučaj, svoje srce i probaj koliko je sad to. Da li se povećalo, da bi na istom ostalo. Ful mi je vruće. Vruće? Ja. Osjećaš energiju kako ide. Ko mi je karburirao. To kisik, ti sad dala instrukciju da kisik ide i sad se kisik pumpa unutra. Koliko ti je sad strah? Ja zdaj da mi nije. Ne osjećaš ništa? Ne, ne. Okay. Ali recimo kad bi ti ja rekao da je moguće da ti bol traje do kraja života, koliko bi ti onda strah bio, sad nakon ovoga svega? Ja zdaj bi se kar navala v vrepa skupaj čuli. Se nimam krika. Ne razumijem. Tako može biti. Aha, znači nemaš, ne osjećaš Ja. ono više. Okay. Kolika je bol? Sam čutim. Malo, jel? Koliko od 0 do 10, koliko bi stvarno spao? Ali 3-4 na vreme. Negdje 3-4, znači pada polako. Evo, u samo 5 minuta. Dakle, i negativan osjećaj je otišao i bol se lagano smanjio. Sad kad mi tu još sjedili pola sata, bol bi je navjerovatno da... Pa ni to vedno enaka stopna bolečine. Nije šta? Nije Nije uvijek Ne, tako. ne. stupanj bolova. Aha, znači bolovi se mijenjaju, nekad je ovako, nekad... meni je bitno što ti je danas, kako ti je sada, to je ono bitno, što mi je sada. Ako ti je bol 1, i svejedno ga moraš smanjiti na 0. Ti bol 5, isto ga moraš smanjiti na 0. Ako danas uspiješ s 5 doći na 3, i možda nemaš vremena ili moraš neku dići, super, nastavit ćeš sutra. Bitno je da ti vidiš da ti to možeš i kako se to radi. Znači, fokusiraš se na bol i onda primijetiš da zapravo ti to grčiš.
I onda počneš sebi govoriti, ok, opusti se, daješ instrukciju svom mozgu, opusti ovaj dio tijela, u redu je, opusti, u redu je, opusti, i samo takaš, i takaš, tako dišeš, i takaš, i govoriš mu, opusti ga, u redu je, ja se više ne bojim, ja sam spreman se suočiti sa bilo čim. Kad tijelo dobije, kad ga uvjeriš svoje tijelo, onda ono kaže, ok, i onda pusti kisik, i onda kisik ide, i onda takva energija zna biti, i onda bolovi isto nestane. Sad, koliko dugo trpiš te dolove? Koliko već? Od 91 leta, 1991, me je čisto najzačio. Znači, počelo je kada? 90 Znači, još odavno, jel? To je bilo malo. Me je čisto malo. Kad je bilo jako? Prije Zdaj, koliko? sada 3 meseca. 3 mjeseca, Da. zadnjih 3 mjeseca. Ampak prej pa tako bilo malo, ker sem rekla, sem rekla Bogu, če želim, da se mi srčna čakra čisto odpre in da hočem, da gre vsi svojim krmom od slava. Ok, super. Onda evo, sad imaš na čemu raditi. Znači, očito je neka blokada unutra koju ti sama radiš. Na šta je blokada? Ovo ovdje, tuga i strah. Mi mislimo, ali da nema na ovu bol, ne bi imao tugu ni strah. Ne, obrnuto, da nemaš tugu i strah, ne bi nikad imao tu bol. Mi zamijenimo to, mi mislimo, zbog ove boli ja se ovako osjećam. Ne, zbog podsvjesne tuge i straha, koji nismo htjeli osjetiti, mi smo dobili bol i sada tuga i strah izlaze vani, ali mi mislimo da je to zbog ovoga, ali zapravo nije. Nego je ovo tu zbog ove tuge i straha. Drugim riječima, ja ne želim da mi prođe bol, ja želim da mi prođe tuga i strah. A bol će onda sama nestati. Ali še nekaj, ko sem nastala 3 leta, sem svojo sestrico dojenčka. Mi je voziček ušel iz brega dol po taki cest in mi je padla v potov in se je voziček obrnil in je punčka se obrnila. In ali to mogoče vtis, spomnim se sam tega, kar se zgodi. Pršilca pa tistih siren, ali to mogoče takrat taka tema? To se tebi dogodilo da si bilo malo. Moguće, da. 3 leta. Da, moguće. Znači, osjećaj bespomoćnosti, ostavljenosti, ili tako neke strah od smrti, da uđe djetetu duboko unutra i onda po karmi se čeka. Zakaj pa zdaj recimo 64 let stara šele zdaj mi to tukaj se... Ali to tako počas v ta proces? Šta je? U ovom slučaju je ona Ne, samo 63 godine ima sada, zašto je tek sada dolazi to van? Da, to je, znači karma određuje to, kada će nam nešto okidač neki se dogoditi. Znači, to tebi može šutjeti unutra u podsvijesti dugo vremena, dok ne karma, sad je njoj vrijeme za ispaštanje. Znači, sad je vrijeme za tebe da to ispaštaš, ali, pošto je Bog milostiv, Krišna milostiv, on uvijek u isto vrijeme kad ti da neki problem, to ti ponudi i kao soluciju. Znači, ako nadiđeš to, nadišla si svoju karmu tu za ovaj život. Ako se bojiš toga, ideš to liječiti, onda te čeka i za sljedeći život isto da. Ne samo da ćeš u ovom životu imati taj problem, nego te čeka i sljedeći nešto slično. Ali še nekaj vprašam. Krišna pravi v svojih spisih, da lahko kompleten njemu podarimo in ga ne on vodi. In da se recimo v kravih lahko zdraviš tudi v njihovi društvu. A je možno, da je lahko se tom recimo še hitreje pozdraviš, če tako rečeš? Može se to, samo što onda stvarno moraš se pobrinuti da si stvarno predana Krišni. Znači, moraš paziti, jer ona osoba koja je predana Bogu, ona nema niti jedan strah, niti jednu sumnju, nikakav problem. Čak i ako ti dođe teška bolest, ti to ne gledaš kao problem. Inače, što bi mi mislili o našim gosvanima, koji su imali zastrašujuće nekad bolesti? To znači da su oni bili šta, demoni? Ili da su bili na nivou djece ili tako nešto? Ne. Pogledajmo kako su oni reagirali na to. Znaš, ali Swamiji, pa bolest će te ubiti. Nek me ubije. Ali mi se bojimo smrti, mi se bojimo bolova, mi se bojimo umiranja od teškim bolovima. Oni se nisu bojali. I to je razlika. Znači, dok god imamo straha od smrti, od povrede, od bolova, mi se ne predajemo Krišni, nismo predani. Ali še nekaj. Jaz sem medicinska sestra, pa defektolog oboje in sem doživljala veliko smrti pri drugih ljudeh, pa veliko žalosti, pa ful sem bila čustvena. Vsaka smrt mene prizadela, kot da bi se mi moj umrl.
In, Osjetljiva se. ja, in če sam to pomislim, mi gre že najbolj. Ja. Ali ostao upozoravam, Da, to je dakle pokazatelj da iako mi prihvaćamo smrt kao nešto normalno, na vani, na svjesnom nivou, na podsvjesnom nivou, još uvijek zamjeramo Bogu što ljudi moraju umirati, što mi zapravo umiramo. Dok god nam je to nešto tužno i odbojno i strašno, mi zapravo se svađamo sa Krišnom. Zašto to mora tako biti? Zašto moraš ovoga uništiti? Zašto ja sad umiram? Kako već zašto? Iz ljubavi. Ali ko će prihvatiti svoju smrt i uništenje tijela kao djelovanje Boga iz ljubavi? Ne? Tako, to znači biti predan skroz. Ali onda ti više ti onda ne bi ni sjedila ovdje. Ti bi jednostavno vani mantrala i rekla kad me Bog odnese, ali bi htjeli produžiti još malo boravak ovdje. To je problem. I zato je onda postoji nepovjerenje u Bogu i zbog tog nepovjerenja mi onda nismo skroz predani i onda nam trebaju ovakve tehnike. To je taj ideja. to mislim prav. Što? To ste zdaj rekel. To je i on isto rekao. Če ga dosti predane. Da, to je to. Može jedan aplauz za našeg dobrodošla. Evo ga, to se vidite na ovom primjeru ste vidjeli zapravo da nisam radio skroz školski. Iako su principi upravo ovi koje sam opisao, ali ja kad radim sa ljudima i kad radim sa sobom, onda malo idem naprednije, idem direktno u podsvijest, bez okolišanja. Inače postavljam dosta pitanja, tako da osoba sama vidi kako uči svoju podsvijest. Ali nekad znam bez okolišanja ići direktno u glavu i onda se promjena dogodi u roku par minuta. Sad to ne mora značiti da sutra se neće vratiti bolest, znači može se sutra to ponovno vratiti, ali sad ti barem znaš kako se to radi. I onda, dok god bolest ima onaj utjecaj na nas, a mi kad god dođe neka bol, mi onda sad će ovo trajati kao ono malo dijete, ovo će trajati za uvijek. Oni neće ovo preživjeti, šta će se dogoditi sa mnom? Onda bol i strah, onda imaju moć, ogromnu moć, onda nas gaze kod crve. A ako mi dođemo i kažemo, znači pojavi se neki strah, pojavi se neka bol, mi to možemo vizualizirati kao nekog demona, kao nešto što nas dolazi uništiti, koji ima veliku moć. I stanemo pred njega i kažemo, ajde, pucaj, uništi me, ubij me, ja sam spreman. Jer kad mi strahu kažemo da smo spremni umrijeti, strah samo nema ga. I sutra ćemo baš govoriti o tome, znači kako se suočiti sa strahom, kada oni dođu, kako se suočiti sa kriznim situacijama, šta sve napravi u tom momentu da nas blokira i šta bi mi trebali napraviti da se odblokiramo. I onda ćemo vidjeti da nema težeg posla u čitavoj kreaciji, nego nadvladavati upravo ta stanja. I sa tim se boriti, zatvarati, potezati, tako da napravimo balans, da nas nikad strah ne nadiđe, a da opet u isto vrijeme da ne stanemo na sred autoputa i da ne kažemo ja sam ne bojim ničeg. A to nije, dakle, to treba napraviti u razliku. Da budemo inteligentni, naša inteligencija znači razlikovanje dobrog od lošeg. Znači, uništiti svoje tijelo nije dobro. I razlikovati šta je dobro, a šta je loše. Inteligencija to može tek kad je čista od ovih stvari. Kad je inteligencija opterećena traumama, mi smo totalni tupavi, glupavi i zamagljenog vida. Ima još neko pitanje? Je li vam ovo bilo jasno? Je li bilo jasno, razumljivo sve? Jedno pitanje. EFT i te slične tehnike koje ste rekli, da li ima to u Vedama, mislim, šta god potvrde za te tehnike? Koje Mislim da se te točke zovu marme i nadi. To možeš potražiti u Ajurvedi pa ćeš vidjeti, to su te jako presudne točke koje se mogu stimulirati na razne načine. I još jedna jako važna stvar. Jako je dobro da krenemo prvih par mjeseci ili koliko već sa, znači, aktivno tapkanje, redovno, svaki dan i izgovaranje afirmacije na glas. Moramo čuti svoj glas, kao kod mantre, moramo čuti svoj glas. No, međutim, nakon nekog vremena vidjet ćemo da to funkcionira i u umu. Kao što mantra ne funkcionira u umu, ako pravilno to radimo, tako isto i tapkanje. Znači, možemo biti negdje na javnom mjestu
možda u banci ili u autobusu i sad da ne bi ljudi gledali na što radimo. Mada ni to nije loše, nek ljudi vide. Recimo kad nas boli glava i onda napravimo ovako. Da li ćemo misliti da će nas ljudi gledati kao da smo ludi? Ne, zato što svi znaju da to olakšava bol u glavi. Pa nek se ljudi nauče da postoji takve. Samo što ako vozite auto i radite ovo, znači osoba možda... Tako da, malo diskrecije je u redu, ali probajte nakon nekog vremena u umu to raditi. Vi ćete da malo treba više koncentracije za to napraviti u umu, ali tako sam ja sebi izliječio. Ja sam sebi izliječio bez da sam poznavao EFT, NLP, hipnozu, ništa od toga. Jednostavno sam bio bakta 14 godina i leđa su me kompletno rasturila i onda je dr. John Sarno rekao: probaj osvijestiti emociju, stanje za koje definitivno ne želiš da ti se dogodi. Treba ugasiti mobitel. A sad je dobro kraj. Da znate inače da sutra mobiteli su katastrofa za sve. Dakle, naviknuti tijelo, probuditi ove marma točke, naviknuti na taj protok, naviknuti tijelo na ove pozicije, dakle na ove pokrete i onda u jednom momentu ćemo moći to isto i na mentalni način napraviti. I u tom momentu, kad sam ja pročitao to što John Sarno je rekao, naravno to je bila rastavu braka i jako loš odnos sa bivšom i sve to skupa i homo, dijete je bilo tu. Umiješano sve to i jednostavno nisam vidio izlaza kako god da okrenem, ako ostanem, ako odem, sve je komar. I nisam imao osjećaj da Liko razumije stvarno moju situaciju, nego je to bilo jednostavno unutarnja tiha patnja. I onda sam rekao ovako, ok, znači to je ono čega se ja najviše bojim, da će ovo ovako ići do kraja života i da će samo ići gore i gore i gore i gore. Ok, prihvaćam da je tako. Makar me ubilo, prihvaćam, pa šta, to je moja karma, očito je moja karma. Ja prihvaćam da je to moje, ja ću to izdržati cijeli život, nema problema. I kad sam ja to rekao, jednostavno leđe, samo je nestalo, ja nisam mogao, 15 minuta mi je trebalo. Nikako tapanje, ništa, samo um. Zapravo, nekako instinktivno sam napravio ovu jogičku poziciju, ovo stavio već, mislim, ja nisam jogi nikakav. Ako sam se raširio skroz i zamislio kako mom kralježnicom prolazi kisik, kako je ona zdrava, ja sam spreman se sa svim suočiti, uopće nema problema. I u 15 minuta svi bolovi su nastali. Vrat i ramena su se otkočili jedno 60%. I onda sam do nule sam morao godinu dana na njima raditi, svaki dan. Ali me više nisu smetali, ja sam normalno onda išao, rekao, ok, koliko god je tu. Znači, još uvijek sam napet, još uvijek treba mi malo širi put gledanja i tako dalje. Ali, zato treba biti uporan, ali vidit ćete da stvari se odvijaju odmah, da odmah dolaze rezultati. Samo treba onda raditi skroz do nule. Ok, može? Da, ja imam pitanje u vezi sa ljubavi, ono što ste rekli da je to kemijski spojevi te stvari. A kako je to u vezi s Krišnom, jer razvijemo ljubav prema njemu? Kakva ljubav onda nastane? Isto kemijska. Dakle, one simptome ljubavi prema Bogu, znači kad se dlake dižu, kad suze idu, kad se tijelo trese, to su sve kemijske reakcije. Ali, ono što je zanimljivo, da jedino duhovnim procesom, bhakti jogom, pjevanjem svetih imena, molitvom, osoba može prouzrokovati da tijelo ispumpa te posebne kemikalije, te duhovne ekstaze. Niti jedno materijalno zadovoljstvo, niti jedna materijalna scena i situacija, bez obzira da smo polubog ili bilo što, ne može prouzročiti da se te kemikalije izluče. One samo idu. Dakle, ljudski oblik života je namijenjen samospoznaji zato što samo ljudski oblik života ima taj ključ da kad čuje sveto ime, da izluči kemikalije koje su kompletno istovjetne, dakle spiritualne. To je to. Toliko su moćne i intenzivne i neovisne o bilo čemu drugome da nas mogu učiniti junkijem. Znaš, i to je ono što mi želimo. Da se samo na to fokusiramo, sve ovo ostalo nam postane manje važno. Znači, ako nas ljudi vole, super. Ako nas ne vole, super. Ako smo siti, super. Ako smo gladni, super. Ako živim, dobro je. Ako umiram, dobro je i to. Zašto? Jer ja imam svoje, od Krišne mi dolazi. I onda povezujemo najljepše osjećaje koje smo ikad doživjeli, najintenzivnije sa duhovnim stvarima, jer jedino one mogu to uzrokovati. Ništa drugo ne može zamijeniti. Zamislite da nakon kirtana dobrog kažemo, ajmo idemo ovo ponoviti u noćnom klubu negdje. Tamo skačemo, a nigdje ekstaze. To je to, znači materijalni stresima nikad ne možemo proizvesti te kemikalije, ali su to definitivno još uvijek kemikalije, tijelo uvijek ostaje tijelo.
Ok, ali onda... Samo bih htio pitati, ja imam iskustva sa Ayurvedom i tamo više manje sve se svodi na prehranu, na masaže i na zelišća. Što kaže Hrvatska? Da? Zelje. Kako? Bilje, da. Aha, ok, zelene, da, zelene. I tako nekako sve se čini da treba na materijalnom planu sve raditi. A u stvari to nekako, sad smo, ono isto proizlazi iz Veda, a nekako imamo sad duhovni pristup, ne sasvim duhovni, tamo čisto nekako na prehranu. Na kraju moje prve knjige, evo, to ima dodatna poglavlja koja govore upravo o tome. Dopuna knjizi, evo 158. I prvo o čemu sam govorio je prehrana. Tako da je to nešto što ide paralelno s tim. Ja znam osobno ljude koji su otišli na kompletno zdravu, vegetarijansku, vegansku, makrobiotičku i šta ti ne znam. I dalje su bolesni, depresivni, tijelo u jadnom stanju. Možda su malo pomoješali, možda probavu ili krvotok ili pritisak i tako. Toliko malo s obzirom na trud koji su uložili i odricanje. Jer ako ne ide u skladu s tim i nema pravilno razumijevanje o tome, onda prehrana će pomoći samo u onoj mjeri u kojoj prehrana može pomoći. A to može biti jako malo, znaš. Tako, Ayurveda kaže jasno, to je sveto trojstvo, duša, um i tijelo. Prehrana je tijelo. Tako moramo se pozabaviti isto i s ovim stvarima. Ja bih rekao, prije nego što nekoga staviš na kvalitetnu prehranu, pripremi njegov um za to. Da on to pravilno razumije i da zna koji je stvarno uzrok njegovih problema. Jer osoba koja loše jede, to je radi štitova, razumiješ? Tako da, ne možemo mi neku osobu samo skinuti sa loše hrane, ako joj nismo dali neku zamjenu mentalnu za to. Jer će osoba uvijek tražiti onda zamjenu opet kroz neku drugu hranu. Tako će, onda vidimo ljude koji se zdravo hrane, ali onda pretjeruju toj zdravoj hrane. Znači, onda odu u trgovinu, ne znam, vi ovdje imate DM i Bio i neke stvari, onda unutra ima kao zdravi oni barovi bez šećera, onda ih kupimo 20. Ovo je zdravo i ne se sad toga navesti, ne? Tako da, jako je važno prvo dovesti u harmoniju i onda neće više tražiti ovo. Zašto neka osoba voli piti alkohol, pušiti ili jesti meso? Zato što njegove bradavice na jeziku imaju takvu kemijsku strukturu zbog uma, koja je zadovoljna samo kad dobije te intenzivne osjećaje, intenzivne ukuse. Osoba koja nema više traume, kemija se u tijelu promijeni i onda ono što je do jučer bilo danas je tako, to je vrlo jednostavno. Znači, vrlo je jednostavno osobu staviti na put satvičke ishrane, ukoliko se stavi na nivo satve. Tako, ja bih rekao, jedno i drugo je važno. Svakako neće pomoći tapkanje ako jedemo meso cijelo vrijeme ili ako se hranimo ovako loše. Onda tapkanje će imati nekog efekta, ali svejedno će biti kao slon koji izađe iz rijeke i onda se prvo što napravi se blatom postane. Tako. Reci. Puno puta se čuje kako je bol ramena i vrat, je li to vezano s nekom posebnom emocijom? Da, vrat, odnosno ramena, to je nošenje tereta i to bespotrebno. I ja isto radim masaže, ove deep tissue masaže, gdje zapravo ne masiram ljudi, nek samo stisnem određenu točku. I onda, kada osjetiš jako veliku bol, onda se radi isto opusti sad to, otpusti, i onda od desetke dođeš na dvicu ili jedinicu u roku od minute, dvije. Ali se moraš fokusirati, ono što nama radi je defokusiranost sa onoga na što se trebamo fokusirati, samo zato da ne bi probili u skladište. Jer kad jednom probijemo u skladište, gotovo da igra je završena, samo je pitanje vremena kad ćemo sve to očistiti. I bez obzira, neko može znati kako ulaziti u svoj podsvijest, a opet biti lijen pa mu se ne da očisti malo i onda pusti. To je sve naša slobodna volja. Fokus, slobodna volja, nije da će sad fokus, wow, sad će se ja tapkat svaki dan, sad će sve svoje riješiti. Tako da ne. Mi možemo doslovno znati koje je rješenje i znati koji je problem i opet ništa ne radi. Ono je odlučiti, ne da nešto, ne da se. Reci. Ja imam jedan problem. Ja sam jako, kako se kaže, sučutna ako čujem nešto da se nekoj djeci nešto događa, ne. Ja ne znam to riješiti jer ja to tako, recimo odstupanje od 1 do 10, ja skalim na 10, osjećavam tu bol.
ako je neka nesreća, ako ih neko zaustavlja. Uglavnom, i ne znam kako, to je nekad, ja podržavljam traumu, ne znam kako da se ja riješim toga, šta da si kažem kad nešto tako čujem. I ne ide mi na jetra kad neko kaže, to je njihova karma, ja to ne prihvaćam, ja ne mogu, nego ne znam kako pomoći sebi. Da nisam ja tu kriva, nego ne znam uopšte kakve afirmacije da si postavljam kad je nešto tako, da mene to tako pogodi kad neko, recimo se nekomu nešto loše. Ja nisam kao ravnodušna osoba, ja sam previše emotivna osoba i meni je tu jako problem, ja to jako doživljavam. Biti samilostan je dobra stvar, znači ne moraju se pokušati riješiti toga. Ali ukoliko previše ozbiljno doživljavaš tuđu patnju, drugim riječima previše ozbiljno je, treba ozbiljno doživjeti svačiju patnju, ali previše ozbiljno, to je onda zapravo preslikavanje onog što si ti doživjela, neke impresije koje su potisnula. I onda je zapravo to refleksija samo sebe i ti zapravo sažaljevaš samo sebe. Kad to shvatiš, onda ti više neće biti toliko zabavno se s tim našom nabavljeno, nego ćeš reći, ajde, ego, šuti, šta tu stvari, to je samo sažaljevanje. Radije imaj kvalitetnu empatiju prema drugim ljudima i kaži, wow, vidiš kako oni pate, da bar mogu pomoći. Da li mogu pomoći? Možda ako pomogne, možda neću imati ono toliko, znaš, muke u glavi. Ali neki ljudi, kad pomažu drugim ljudima, pate zbog njih, a to ne pomaže nikome. Uvijek gledaj ovako, recimo imaš dugove, a nemaš novaca. Dođeš kući, imaš hrpu računa, a nemaš novaca. Prvo što se javi prirodno ti skoga, tako, nesigurnost. Da li to rješava situaciju, taj osjećaj? Ne. Da li pomaže barem nekako? Daj ti motivaciju da radiš, da se to riješiš. Ne, da li u tom momentu je situacija bolja zbog toga? Ne. Da li je gora? Gora. Gora, to vidiš. I onda se postavlja pitanje šta će ti onda taj osjećaj. To mora da je nešto za tebe, uživaš u tom osjećaju na neki način. Javi se taj adrenalin, adrenalin se javi tu i onda mi imamo doživljaj sebe, jači doživljaj sebe, što više ima adrenalina i emocija, to smo mi više u tijelu. Čak i ako su negativne. Neki ljudi doživljavaju zadovoljstvo putem negativnih emocija, inače zašto bi se toliko ljutili, vrištali, bili agresivni itd. Tako kad vidimo ljude koji često su negativni, nije da oni ispaštaju od toga. Da, oni ispaštaju iz našeg puta gledanja, iz njihovog puta gledanja, njima je super to, dobivaju neko zadovoljstvo. Kao ljudi koji se vole tući. Kako može neko voljeti da dobiva ozljede? Itekako. Muškarci znaju to najbolje. Idemo se malo izmlatiti. I onda se izmlati, vilica na ostranu. Super, dobro se osjećam, modrice na sve strane. Na neki način je to zadovoljstvo, bolesno zadovoljstvo, ali je zadovoljstvo. Tako kad nismo normalni sa Bogom i sa sobom, onda nam strše ti rogovi za sve strane. Znači, onda je to lijepo da imaš samilost, ali kad je tako pretjerana, onda rekao bi možda 25% samilosti za druge ljude, ostalo za tebe. Još jedno pitanje, kako Krišna kaže u Bhagavad Giti, da moraš biti jednako sreći u nesreći u takvi. Znači, to možeš promijeniti to. Afirmacije? Da. Da, staviti kompletno jer tu mi nije bilo do sad jasno kako ja mogu biti u sreći i nesreći kod sebe, mislim, ne znam, kod drugih, kako to ja mogu biti da ništa ne osjećam. To nije nikad bilo jasno kako to, ali... Da, na drugčiji način gledaš, i sreću i nesreću. Sreća je jednostavno ovisnost o ugodnim kemikalijama, nesreća je ovisnost o neugodnim kemikalijama. Jedno i drugo je ovisnost. Jer osoba koja nije ovisna o tim stvarima, kad je nešto ne odgovara, će samo reći ne. Recimo, danas sam odlučio, pošto nisam puno spavao, sjedno sam putovao iz Splita, kasno i tako dalje, onda sam rekao, ako se prepustim toj ideji da ću biti umoran, da sad moram voziti, neću imati ništa energije. I onda sam već sinoć je rekao, šta pa, 4-5 sati spavanja, sasvim dovoljno, duhovna duša ima energije koliko god hoćeš, ja mogu ovako svaki dan. I jutro se ustao, čim je sad zazvonio, super, tuširanje na polu, i energije imam. Jel imate osjećaj da nemam energije? Može se vidjeti malo na očima ako sam malo moram. Ali ova aktivnost, posebno ako se pripremimo na to, daje energiju. To je duša direktno onda crpi iz izvora koji je neistrpan, tako da. Krišna jedva čeka da nam daje energiju, on jedva čeka, samo kaže daj mi dozvolu da ti dam energiju. A mi ako budem sretan non stop, ajme majko, kako će to izgledati? Eksplodirat ću,
ekstaze. Znaš, to nije normalno biti non stop sretan, pa treba malo i nesreće. No? Kao što mi kažemo u ljubavi, pa dvoje koji se vole, oni se isto i svađaju. Ne, oni koji se vole, oni se vole, a ne svađaju. To je ta poanta. Ne? Nema mržnje u ljubavi, nema pomiješanosti. Ako je pomiješano, onda nije čisto i to je to. Sad ovako, vi ste slobodni sad se dignuti i slobodno otići. Mi smo završili sa predavanjem, sad možemo eventualno ovako malo pitanja i odgovore, oni koji moraju ići slobodno se dignite i odite, a ako želite još slušati pitanja i odgovore, recite. Ja bih pitao za, ja imam, ne znam ako još ko tu ima, ali ja imam na primjer migrenu. Znam da su od psihičkog izvora, da neko ranije znam da to, ali... Htio bi znati šta je to, jel? Da, šta je to, da li ima koji drugi način osim tableta, jer sad... Ne, stvarno, ako ne uzmem tabletu, to vrata tako jako, da na kraju trebam uzeti 5 umjesto 1. Pa ideš barem na neku regulativu, jel? Bolovi u glavi, to je dakle kora mozga. Migrene, to je kora mozga koja ne dobiva dovoljno kisika zbog toga što se ti opterećuješ beskorisnim, bespotrebnim mislima koje nisu pozitivne. Znači imaš brige određene, previše o tome razmišljaš i da ne bi previše o tome razmišljao, dobiješ glavobolje i onda razmišljaš o glavobolju. Tako da je to zapravo super rješenje za tebe, da imaš glavobolju. I sad ti moraš sebi reći koliko dugo ti želiš glavobolju. Kad ti odustaneš imati glavobolju, ona će nestati. Znači, samo moraš odlučiti se odreći od tih misli, promijeniti tok svog razmišljanja. A to može, recimo, ići kroz terapiju ili jednostavno čita knjige, sluša ova predavanja i probaj sam skužiti kako doći do toga. Ne? Ali ti sam sebe opterećuješ, kao ovo na ramenima, znači kad su ramena opterećena, znači imamo teret, brige koje nama ne pripadaju. Uopće se ne moramo oko toga brinuti. Mislim, ima stvari oko kojih se trebamo brinuti. Ali ima hrpu stvari koje se uopće ne trebamo brinuti. Tako da, kad imamo previše nepotrebnog tereta, onda se to vidi na glavi, znači pritisak, tijeme napeto, vilica napeta, vratne žile, sve napeto. Kao da nosimo, tako je, a zapravo ne nosiš ništa, samo zamišljaš. Ali probaj zamisliti da imaš teret neki na ramenima i onako se sad zgrči i tako hodaj cijeli dan. Što misliš kako ćete biti ramena na kraju dana? Bolna! Sva će biti ono ukiseljeno unutra. Razumiješ? Tako da, to mi sami sebi radimo. Kompletno sve sami. Šta znači bolovi u trbuhu? Trbuh? Misliš varenje ili probava slabo ide? Ne. Nego mišići ono. Gdje je bol? Unutra? Izgleda kao da nema veze s probavom. Nema veze da jedeš sad, ne jedeš ujutro, već odmah počinje. Aha, bolovi. A sad je pitanje da li su ti bolovi tu u ovim mišićima ili baš unutra u želucu, crijevima i tako? Kako osjećaš? Više unutra. Unutra, jel? Da, nema jedne točke gdje bi mogao ukazati ovdje. Aha. Nego generalno, jel? A to je potisnuti bijes, znači progutao si toksične stvari koje držiš unutra. I onda ima ovako, možete mi se obratiti preko e-maila, ima Louise Hay, baš jedna čitava lista simptoma i uzroka emotivnih. Tako da sad napamet ne govorim, znaš, pošto me pitaš takvo pitanje, znaš, za sve to ima konkretno odgovor. Da bi saznao točno što je s tobom problem, trebalo bi razgovarati osobno, znaš, i malo proći kroz razgovor i to, onda bi ja imao bolju sliku. Ali Louise Hay kaže, baš opisuje koji dio tijela znači šta, tako da ili ga nađi na internetu, znači možeš causes and symptoms, Louise Hay, to upiši kao ključnu riječ i naćiš nekoliko stranica, ima tu tabelu. I ja imam kod kuće baš taj bookmark pa ti mogu poslati. Tvoje knjiga na stolu. Ampak ima samo določene stvari napisane. Telo je tvoje, pa taka mehna knjižica, modra, ker so pa noter samo simptomi, pa vzrok oziroma miselni vzrok. Ja, ona je fenomenalan iscijelitelj, tako da baš je dobro iskušeno. Telo je tvoje. Telo je tvoje, življenje je tvoje, to tema. Ja, pisam malo. Jer ti recimo puno daš na to što Louise Hay piše u vezi toga od tih simptoma i uzroka? Ne, ja idem na razgovor s ljudima, ja idem na psihoanalizu, ja hoću da osoba vidi kako sam ja došao do mog zaključka
I onda razgovor je najbolje za to, inače meni ne treba razgovor sa ljudima. No, meni je manje više jasno o čemu se radi kad su to sve isti uzroci, ali osobi treba biti jasno. Meni ne koristi toj osobi što ja znam, ona isto mora razumjeti. Tako kroz razgovor onda osoba vidiš. I kad dođe do toga, to je pomak. To je onda ima šanse velike da ćeš do kraja života imati regulaciju nad svojim tijelom i nad svojom karmom, tako kažem. Reci. Meni se vrlo sviđa tvoj naslov knjige Samo ozdravljenje i baš mi se čini jako značno jer si za prvu tačku rekao da prihvaćanje odgovornosti, znaš. Tako da me zanima, ako radimo u dvojici, znači neko dođe kod pomoć, kod tebe i nekako očekiva možda da ćeš ga ti izliječiti, onda još uvijek si ti neki rešitelj i on je još uvijek neki žrtva. Kako ti radiš sa time? Ljudi odmah pokažu da žele da im ja pomognem i ja odmah odvijem to. Kad ljudi hoće, recimo, a to je rijetko ko, nakon mojih knjiga, rijetko ko zapravo još uvijek živi u toj iluziji da ja nekoga iscijeljujem. I ako mogu da ja to radim sa svojim sinom. Onda že kad meni stane ruke i bioenergijom jednostavno ga izlječim, kad me je nešto trgu glava ovo. Ne, ali on je, naša karma pomiješana, anyway. Tako, ali sa drugim ljudima nema šanse. Nisam neki polubog Maharata da bi mogao na sebe uzimati oko karme. To je ono što rade bioenergičari, često i rekisti, ako ne znaju to pravilno kanalizirati, onda pokupe dio toga na sebe. Ne, malo sam se upitala jer si prije rekao da ponekad kad radiš psihoterapiju sa nekim ljudi, da ti dođeš do nekih zaključka. Pa me zanima, ja znam u psihoterapiji može biti transfer, projekcije, kontratransfer, sve ovo, ali da ti možda radiš da ljudi sami dođu do nekih spoznaja. Isključivo radim na taj način. Često osobe koje imaju puno problema dođe sa idejom da žele da im ja riješim te probleme. I onda ja ne kažem ništa, nego samo krenemo u razgovor i onda prvo im otvorim um za tu ideju da će oni morati sami do toga doći i da ću ja pokazati jednom ili dva puta kako se to radi i onda ću nakon toga očekivati da oni to sami rade. To je nešto kao glazbena škola. Znači, profesorica ti pokaže kako se svira neka skala na pijanu i onda kaže aj sad ti. I ne možeš ti reći neću, aj mi ti to sviraj. Profesorica će reći ok, još jednom ću ti ja, ali sad ti možeš. I onda mi probamo, onda smo smotani, onda joj, ne da mi se, ajde, ne viš, tako moraš, onda konačno jednom uspijemo na satu, kaže, to, vježbe kod kuće i vidimo se kad to uvježbaš. Tako, ako je bilo neki problema tokom vježbanja, osoba dođe i riješimo to. Ali ako osoba nije uopće vježbala, ja kažem nemoj dolaziti. Imaš knjigu, imaš tapkanje, prvo radi na sebi. Znači, dođi kod mene kad si već isprobao nešto. Inače je u razgovor beskorisno. Sve što god imam za reći u knjizi. Zato sam i napisao te knjige. Ako na taj način štitim isto i sebe od emotivnih vampira. A kako imaš te seanse, tako što možemo narediti recimo kod tebe gdje možemo dobiti tako? Evo, danas imam jednu, sutra imam jednu osobu i sutra bi mogao... Kad Sunday Feast počne? U 3. U 3 već, a? Da. 3, ali onda šta, do 6 je gotovo, jel? Da. Onda bi moglo, nakon Sunday Feasta, jednu ili dvije osobe po pola sata. Znači, to bi bilo više, jer vi prvo morate pročitati ove knjige, možda neko od vas već je malo dobro ovo proučiti. Ovaj se seminar može ponovno, evo to će biti snimka, ima na YouTube isto, besplatno skroz. Znači, raditi na sebi što je više moguće, tako da je meni posao lakši. Jer ako vi kažete, probao sam to, napravio sam ovo, dobio sam ove rezultate, ovo mi se javilo, onda ja imam hrpu podataka pomoću kojih mogu vidjeti gdje su zapravo blokade i onda ti reći, aha, vidim kod tebe to i to, moraš raditi na tome i to je to.
I kad mi ljudi kažu, ajme malo tapke još. Ljudi to vole, moj dodir je takav da, pošto sam navikao na te stvari, i ono što je posebno, dakle, kod nekoga ko pomaže u ovim stvarima, zašto se ljudi vežu za to, zato što ja nemam strah od onih stvari od kojeg ti imaš strah. Ti meni dođeš, boli me sve, a ja znam da će to proći za 5 minuta i da to stvarno nije nikakva boli. Onda ta moja energija jednostavno zna ljude potaknuti, inspirirati, da se opuste, čim se opuste, sami sebe izvješe. Ali nisu s toga svjesni da se sami sebe izvješe. Tako da ja, ako to napravim više puta, osoba je vezana za moj rad i onda se teško, zapravo, onda toj osobi radi medvjeđu uslugu, onda osoba postane još manje sposobna da sebe liječi. Tako, samo ozdravljenje se moram toga čvrsto držati. Moram se čvrsto držati toga da nikad ne navučem osobu na sebe. Inače, to bi bio jako unosan posao. Ja bih mogao navući ljude na to i reći da ja to mogu, a ne oni, i puno novaca. Ljudi bi plaćali i sve. Ovako im kažem, ne, to sve ti možeš i ne moraš mi ništa platiti. Na taj način ja zadržim svoju karmičku čistoću i niko mi ništa ne može prigovoriti. Na taj način niko mi ne može zavidjeti i zamjerati. I to je tako do sada. Ja sam došao iz Amerike. Zdrav cijelo vrijeme, ja čekam da se razbolim, da malo legnem u krevet, da kažem ljudima odgođeni seminari za sljedeća 2 tjedna, ali nikako. Mislim, nije da želim biti bolestan, ali ne smeta mi, jel? Mislim, bolest je normalna stvar u ovom svijetu. Pitanje je samo kako mi s tim rukujemo, kako izlazimo na kraj s tim i koliko nam traje dugo i koliko se često javlja. Eto, tako. Hvala vam puno na pažnju.